Angkatau tu biasa ero, warun tu ero nana ero. Siapa tahu. Narekoan kanana mapuasa kura malangi, nalatu ni arawe magala mupa. Wadeng itu curiga-curiga. Letu ni asara tapi pokokna lo mau magolo, pokokna masalah pegau. Wadeng curiga itu. Magi puruntu kanana makaro. Deka apa nih? Saya makadang kakak kemundrina. Waktu nama jene, waktu nama jene ro. We katalu nih matali momo, deka agak mesu. Wat katalu nih matali momo, deka agak mesu. Kai minungi minungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin gurram muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Ye maka kwewe taman ni 25 Sya'ban ya. Jadi ya tinggal sampai 5 rom. Ya, tinggal 5 malam ya. 5 menit. Wani Sabtu, wani Ahad, wani Senin, wani Salasa, wani Arba. Ya, wani Raba, wani Kamisi matarawih ini. Ya, insyaallah. Ya. Malam Kamis nanti itu sudah tarawih. Oleh karena itulah mapamula ular raja tama ular Sa'ban nariku nabi tamelo ipalemba okkoni ro nabitta mapamula simata nauloni ro bulan Ramadan. Nariko taman ular raja samanna tak bajo-wajo ni ro Ramadan. Apalagi nariko taman ulan Sya'ban. Macawe lakdek nih. Ya. Sahabat dulu salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah minta. Ya, 6 bulan sebelum tamar Ramadan melodoani. Apalagi dari kota meloranya. Ayeuna teu nangka pelodoan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nanti 6 bulan setelah Ramadan angkasi doana. Aga peludoana kadai puang tatarima laloi sininna amala angke puro pegau riwatuna Ramadan. Jadi annang ula simatanil lodoang sarekom mengisininna karesona sininna pakosianna sinna amala ambadecena
yang kepurna tengah-tengah ketika Ramadan wadingi natarima pun Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itulah narikumelo ibarat bulan Ramadan itu sebagai tamu pada lona topoleme, maka kita persiapkan segala sesuatunya. Ya. Benenge oko di kampung tai, oko masjid tai, angke surana Pak Gubernur, maka de melo angkah, melo angkah ke masjid tai, ya melo angkah. Kira-kira dari konka surana Pak Gubernur Maklaro, niga kira-kira sibuk, niga kira-kira sibuk, sibuk mana tahu? Sibuk Pak Camat, sibuk Pak Bupati, Pak Kapolsek, dan Ramil. Ini kapi dari Komandan Kodim, Pak Sidda, Sirine Romelona nalalui, Mapamula Marus, Pangkep, Beru, Parepare, siap semua. Siap untuk menjemput tamu yang datang ini. Makin sibuk, yang mau datang ini bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, tapi orang yang nomor 1 Oku Sulawesi Selatan. Nomor Sidina Sulawesi Selatan, Melopole. Ya. Jadi sibuk tahu, sibuk mana tahu? Dipersiapkan segala sesuatunya, diumumkan di masjid bahwa hari ini akan datang Pak Gubernur Makutoni Ramalang, ye Ramalangi Punggawana ulangi Sayyidus Syuhur. Jadi itu sini nana pancaji Punggala Ta'ala angka mana Punggawana, angka Punggawana malaikat Jibril asana, angka Punggawana jing Ifrit asana Punggawana ero, angka Punggawana Nabi ini Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Punggawana Nabi Sayyidul Anbiya, angka Punggawana Asoy agar Punggawana Soy Aso Jumat, ini Soy Aso Jumat Punggawana Soy, angka Punggawana to Malaboy, Punggawana to Malaboy, nigar Punggawana to Malaboy Nabi Ibrahim asana, ya Punggawana to Malaboy to Basai, ya Punggawana to Sabarai, nigar Punggawana to Sabarai Nabi Ayub asana, ya Punggawana to Sabarai, ya. Punggawana Rajae, niga Punggawana Rajae Nabi Sulaiman asana, magani asa Punggawana Rajae ro, nasabayo Nabi Sulaiman tanya bawa tau na parentah, tanya bawa tau na parentah, na parentah jingi, na parentah ngingi, na parentah lokoloy, na parentah mana ngero? Jadi Punggawana Rajae, yeah. Punggawana ulangi, ye na Ramalangi, Punggawana, magina Punggawana ulangi, nasabah angka isa na Ramalan yang tidak ada selain Ramadan, angka matu mele pegau, dega gau ko saliu na Ramalan, oh ko bawa Ramalan, ya. Agero nomor sindi puasa siula kalipu 20 ga sera sona siula to sanna 30 sona siula memane. Jadi umpamanya matu makana 20 me sera sona nato malappa aja takada de naganne siula mato tero, ya 30 sona. Jadi
1 bulan penuh ini nawaji kepungan Allah Ta'ala. Angka puasa wajib nekia dena sulang gitu. Angka puasa wajib selain Ramadan. Puasa nazar, puasa kafarah, ada puasa-puasa itu. Tapi nanti didenda. Tapi untuk memang yang diwajibkan ini, maka sebulan penuh puasa ki. Agapi angka yang setarawih. Ya, angka yang setarawih. Tarawih hanya ukur ramalannya. Istilah tarawih hanya Ramadan. Ikutannya ramalan tanda tarawih sana. Agak pada sana. Qiyamul lail. Jadi dari kemasan pajam peniki selain Ramadan, istilahnya qiyamul lail. Itu saya dari ramalangi. Bahagian dari qiyamul Ramadan inilah tarawih ini. Ya. Makanya tabi di mana hadir khusus untuk kita ini, khusus untuk kita. Apalagi jamaah asli, kan jamaah asli mana ya? Tanya jamaah muslimah. Ya. Masa bangka tuh jamaah muslimah ke sana. Ya, isengnya jamaah muslimah yiku desi nasibon kasih. Yiku matak-matak ko desi gaga. Yiku ramalan yang kasih. Yiku dina ramalan de gaga. Jamaah muslimah ke sana. Ya. Untuk jamaah asli, yang kita asli ini, asli jamaah. Saya menghimbau dan berharap supaya matu ke ramalangi tapas suku-suku tarweta. Tapas suku tarweta. Age segi pas suku tarawih lengkap 20 ditambah 3. Jadi siage mana? 20 telur rakana. Ya. 20 telur rakana. Di negara-negara yang lain itu kan macam-macam. Jadi ku mai kapak 20. Iku Masjidil Haram 20. Jadi dari kalau ke umrah ramalan matarawih ki oko Masjidil Haram 20 itu. 20. Ya. Oko ke Madinah ada masjid yang di sana itu di Madinah 36. 30-an rakana. Matarawih tahu. Malah menurut informasi ada yang 40 rakaat. 40 rakaat matarawih. Ya. Makin akbaro diberikan kebebasan ini untuk qiyamul lail ini matung-matungi. Ya, matung-matungi. Jadi ini harapan kita ini mempertahankan ini tarwita. Mempertahankan untuk 20 ini, 20 rakaat. 20 ditambah 3, 20 terlalu mana? Ya. Jamaah ini muliakan Allah. Magi niatung-atungan ya. Ajak nakajajian beberapa tahun yang lalu. Ya. Ajak nakajajian beberapa tahun yang lalu. Agero kajajian roh. Angka tahu wani Allah pergi nawaja sekepitarana. Wani Allah pergi nawaja sekepitarana. Waktu napura lalu doangi ya napudani yero totari mengiro kada napaka seding macina-cina lo matarawih napa sading macam nilada sading nyawa aku lo matarawih jadi tanai makanya selama ini siaga metode tarawih ta sadeng apa gagal de pagaga tarawena sisan lawan ni ala perang takabere itawe napi macam ni nyawa lo matarawih jadi pudangi makana sabaraki tope apa sih ya sabaraki tope apa sih napa matarawih ki elodama ni batana pur malampe umuruki malampe sungai ki nato mak japa-japa ya jadi ti elau malampe umur
mak japa-japa nauringi pungalata cendingati nasaba namo malampe umuruta irapi ramalan tapi malasa siki desi nulai atau narapi ramalan tapi kutu na boleh ki kutu ai desi ya desi nulai jadi siang kamana piro siang kapi ya makanya jangan lagi terjadi ini yero na le dasar cendingati kada cendingati iku macan ni siatina lo sih tapi nariko de aga cendingatina de ye ku mak bicara pakas wiangi pakisnya makaro aja na cendingatita pada mereka sengi sakka de na wadi cendingatita we de wadi akada macam ni peti kutu masakka de na wadi magai musti passa paleta sampanya tonai musti passa leta itu ya sengi pakosnya angka pero pas ipasa passa leta iraji-rajingi peleta iraji-rajingi pak pungalatala maka dah maka dia pungalatala am hasibatum antadakhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabir nah taneki pungalatala maka dia pungalatala melo kogata masuruga am hasibatum antadakhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum tapi depa witi atau kamu depa witai deto pawiti asak barakamu jadi dua atau ngatongan asak barakum jadi nari kumelo kita masuruh karena sepungalatan di ayat ini matong-ngatongan pi si bawa sak bara jadi pada sempajangi musti ya tong-tongan pak musti ipasa-pasa paleta ipasa pak termasuk nanti puasa ya itu puasa karena sepungalatala maka dia sangi puasa merejing sangi puasa makanya maka dia pungalatala kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum iwajikan puasai pada toha iwajikanna umma terdahulu jadi pada memang di pungalatala maka dia puasai tania syariat baru tania ibadah baru riolo angka yasa puasa ya jadi dia gagal asal maka dah siapa tahu idi mi umat Muhammad iwajikan ya idi mi de riolo malah riolo marjipi puasana tahu puasana Nabi Musa katanya 30 siaga puasana Nabi Musa 40 sona siaga puasana Nabi Daud annang ulanna meloki mah puasa annang ulanna tapi carana mah puasa selang-seling puasa hari ini buka si baja puasa setengah hari napas selanjutnya ya mah buka si selang-seling jadi selama 1 tahun macam ni annang ulanna puasana jadi ini siulam nih ya jamaah yang dimuliakan Allah tapi itu nariko angka paksian nama rejing itu berbanding lurus si bawa apalan napangata pungalatala jadi agi nama rejing iro pakasian iro napas sede itu pungalatala apalah meraja apa sedang pada sampaja sunnah sebelum subuh kama tandalada palanero matandalada palana duan rakangi pego sampaja sunnah yolona subuh malabirang yero angka na yero lebih matandre nayalino lololisa dunia seisinya angka na yero magina sa merjingi ya
Jadi puasa merejing. Makanya napa ngatapung Allah Ta'ala. Napa ngatapung Allah Ta'ala. Apalang maranya napa ngatapung Allah Ta'ala. Yero idi ummana Muhammad. Masa bangka biasa makaro. Maka dewe. Maka jero kasih di ummana Muhammad. Megalada mana pakasiang iwajikan marajilada mana sampaja 5 wattuna puasa sula kalipu angka simatu agagata iwajika si masakka mega duita iwajika ngimende tanah marajai megalada mana kewajibatta maka dia guru atau pandita ya yero idi ye ummana Muhammad pura ki janji ya pura ki janji maka dena tama surga umat terdahulu dena tama surga sebelum ummana yolo Muhammad tama surga idi na ummana Muhammad melo pungan Allah Ta'ala kami nama rolo tama surga karena meru tama surga pekko cerana melo mariolo tama surga nareko makurangi pakasiana pekko cerana wadingi camburu ya rumah mariolo wadingi mayimpuru kede pekko cerana mana Muhammad melo masih jatama surga alena topa madani alena topa kanda cingang alena topa maponco umuruna cinampam itu alena topa mega makutu mana kamelo tama surga masija naidinge molopoki meta topi itu malampi umuruta degaga na kalangi degaga na kalangi yena ye pakasinyata ibadata angkai pegau iraj-irajingi wi ya iraj-irajingi mapuasa ki sulang angka sempaja we kalima wajib de pigaga sunnah na iro de pigaga angka ibadah haji angka sakka dan lain sebagainya igana pakesnya kemudian selanjutnya angka pakes yang ipegau sidi pegau sidi apalana angka sisang ipegau 10 apalana angka sisang ipegau 700 apalana lipat kelipatannya angka ipegau dega ga pagangkana unregana apalana beringi pungal tala nya angka ipegau pungal tala pamatu melo patarima langsung ya apalana dina lengi kulino ya na pudangi kulino maka da suka apalana tapi langsung matu pungal tala meringi apalana magi megaladoi ini keistimewaan asananya maka dewi ta guruta untuk Ramadan ini bonus naringi pungal tala aga jadi sebonus tambahan betuana sebagai keistimewaan sebagai keistimewaan naringi pungal tala khusus kepada umat Nabi Muhammad yang kedua istilahnya wita guru tero maka dia ramalangi musim amal itu biasanya musim angka wattuna iku maka daki musim aga maksudnya musim durian musim durian ye durian ini angka wattuna iku matu paje mabu durian ini paja si top pasti ya kira-kira matu dari kupur ramalangi pak aja nih dia negara durian magi laba di wattuna angka musim mangga iku pak aja si mabu selesai sih ya si top pasti ya sama dengan Ramadan ini musim amal asanna musim amal betuan ya kate-katewi yerna reko musim amali matong-matongi makamal angka tu ayat ibaca na waktu tamasa pada subuh angka na ibaca maka dia pungal tala tatajapa junubuhum
anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Nah, maka dia punggala ta'ala angka tu sipan atau mata boy makan jai keyakinan na agero tatajafa junubu anil madaji cek demi bawang ya cek demi onrong lusena okoli warna cek demi tindrona nari kuma tindroi magai nasa punggala ta'ala yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Cedek motosi cedek motosi agar apa kau yad'una rabbahum moto beribadah moto melodoan moto masambanya ada anak punggala ta'ala. Jadi sifat atau mata pena punggala ta'ala dalam ayat ini cedek motosi cedek landa mitindrona cedek mitindrona ya ini nak namanya cedek mitindrota mar cedek tindrota meleki moto masam paja subuh ye nama tu nari ko ramalangi maka dia guru taye nari ko angka tahu jarang moto masam paja tahajud itu nari ko ramalangi magampalada ibego isang paja tahajud apalagi ko ramalangi agak gampana nari ko moto ni mande subuh asam pajat tahajud tau nih asam pajat tahajud tau nih matu nariku ye umpamanya jam 4 lewat 40 menit ya jam 4 lewat 40 menit berarti tete apa okoni rawatiru wadini masuk pajat tahajud ya umpamanya atau jam 3 masuk pajat tahajud memang nih tepa mandi subuh nih. Nah sabab itu yang mandi subuh makan jalak dah nariko ipatangeri. Makanya nariko ipatangeri. Matu dari umpamanya jam 4 lewat 40 menit berarti tepa liwa si parapa ukunur makan jalak dah ke mandi subuh. Tepa liwa si parapa. Ah berarti angka kesempatan mandi subuh selama 20 menit 20 ki menit manre ganda mah kira-kira dia 20 menit manre ganda ya ganda iku 20 menit ya wadingi manre telupan nih ya wading ya yemi ku make sibuku ki ya tengah-tengah bagi yang isi palsu ya tetepa atau manre. Nah sabab melo ki maka cakacer nan reta aja nama sija. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Narekomene ki mandi subuh napi tete telu mandi subuh ni biasa tuh nareko pura ki mandi subuh maka dewa ditoba bajang tariolo liu pacadang sisanna liu pacadang nalaria tinro onro belana nalaria tinro latu ala salewo nalaria tinro yemani na pasanding elemani de nagaga jaji ande subuhe sale sampaja subuhe jaji ande subuhe sale sampaja subuhe. Makanya kita sepakati untuk kita di sini kariolo yang rowe ngerai ko maye tate dua moni ni koe riolo di tate dua moni ni aya maka ke kita roba jam 3 nape kan api persiapan ngero ya sepotong kamu pada panan nasu ini manasu tate telu ya matu nariko tate pani persiapan makan sahur persiapan tate apali wasi parapa manda nih jadi deh namanya tepurata mandre wadini minum kopi olo minum kopi mandande sanggara mandandre bandang dia namanya wadini masalah maka sana mengaji nih masalah nih angka cede melo peletukannya oke bahwa okomanya khususnya di Indonesia ada namanya imsak ikut tanara tuh dengaga iro dengaga iku
iku di kumaye angka yasak imsak. Khusus istilah imsak ini nareko imsak itu wadi mopi manre hukumnya dia. Karena itu istilah mero makada imsak bertuana lampu kuning. Lampu kuning hati-hati macam welada nih. Siaga tanero esang imsak kumai ini 10 menit. 10 menit sebelum bang. Sebelum bang. Jadi angkamu pakai kesempatan cinampa untuk mata jetajan yang belum makan, angkamu pakai kesempatan manre. Narikung kamu pas anggarata telu, odimu pa pacapu telu. Ya, odimu pa andre. Magi 10 menit. 10 menit. Tapi hati-hati ki lampu kuning nih, lampu kuning nih. Maca welada nih waktuna. Yemin narekoban nih matu. Narekoban nih desi senana wedding. Upano panatama ni waktu subuh desi sanana wedding. Magi nangka istilah insaf oku Indonesia ya. Oku Indonesia nasaba yero itu pandita tariolo to acata maka buai makaro supaya ajak kamana angka tahu toli malele toli jampa beang gangkana nasan ni makada depa tama subuh tama ni bale nang kamu pa sanggarana depa na papuri. Akhirnya bang dia na wedding. Jadi maka buai sedia gagero supaya angka siap-siap. Siap-siap maka dia maca welada ni waktuna. Maca welada nih. Ya, maca welada ni waktuna. Yang jelas sebelum azan diolodena pana bang wadi mopi manre. Ya, wadi mopi manre, tapi ekstra hati-hati. Hati-hati ada nih macawe nih. Macawe watuna. Menurut informasi kalau di negara-negara Arab degaga makaro, degaga. Yang menjadi patokan adalah bangi. Jadi penawat di tawe koro makada na jampangi ro banna. Matangangi manre na tapaba dena lo mata limo masih ja. Na sababani. Bangi tahu ya jadi makor carana roh jadi idi ku Indonesia angka istilah imsak supaya berhati-hati angka mau kesempatan cedek siapa tong keterlambat moto ya itu luar biasa ini batina tu pandita tariolo maka buah makor jamaah ini muliakan Allah nasabah puasa yang merji gangkana angka beberapa hal weddingi nasabari yeru puasa yang meringan-ringan pegau. Ya, meringan-ringan pegau. Makanya kesempatan saya sampaikan supaya rupa saya ro dena marjingi pegau. Yena undangi termasuk pegau ipatanga tangeriwi mande sebuta. Ipatanga tangeriwi. Itu salah satu istilahnya diakhirkan untuk makan sahur. Supaya yero andre subuta seandainya selain Ramadan mancaji sarapan kakupur ki manrele itu napa kilo makaluang bae pokok angka modalata jadi makan sahur ini mancaji modalata apalagi nasa nabita tasaharu fa inna fis sahuri barakah maka nabita ande subuki karena majapunna ila lenna ande subuhe angka barakah na taruh pungala ta'ala. Yang menjadi masalah angka masalah peko gana riko angka tahu denulet tama andreme kakak makaro iku subuh denulet andreme denulet laba angka tahu makaro di pokokna di semakin agi peko nasa nodingi laba andreme jadi biasa nariko kata makaro lu tanai maka dek aga pale wadi balaba aga bawa di laba selain andre maka ada minum yena tuh minum nih irum minumnya yena riyangga mande subuh nah jadi minum nih ikutolle minumnya 5 kaca minum ki batana ku minum yena tuh andre subuh tak minum
Apalagi nareko dicampur buah es buah. Dena lengkap nih. Dicampur kurma. Dena. Buatan dia le mandenan rewe tapi odimo lelenge. Odimo minum. Yenor inut tak dianggap makan sahur. Ya. Tapi nareko itu andre subero, ye pun yang mandi subuh nareko leso tangga benimi. Nareko yolone ro de pun yang mandi subuh. Kan kata biasa makaro. Iku mandre wani kada ya. Mandre subuh tona iya. Iku mandre wani maka de mandre subuh tona ya ke. Piku ya sayero mandre wani mandre subuh tona kada matu ku subuh dena woto. Yena andre subuh ku ye, kada dena wadi jajero. Deni yang enggak mandi subuh deni yang enggak magi de pana lesto tangga bani. Ye punya sang ande subuh nareko lesto tangga bani. Naligo pi tangga bani. Jam 1 ke atas. Ya, makro ya sang ande subuh. Ya. Yang keselanjutnya nareko melo ki magala-gala ma puasa, botuan magala jama moto jama linota, lo motoki galutta, lo motoki mak dompe, lo motoki ma magasanaro, mak balu, lo motoki kantorota. Tapi magala motoki ma puasa. Agi pegau. Matu nareko melo ni minu pacapurang. Minu pacapurang iro. Dena to minu modina. Minu pacapurang. Sebelum minuki angke baca-baca. Tak apa lama tu ya. Angke baca-baca. Aga baca-bacana tak baca surah Al-Kausar wekapi itu makoli. Tak apa lama surah Al-Kausar. Ikude tak apa surah Al-Kausar inna atoina tak baca. Inna atoina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna jewe kapi itu makoling ro napaki minum. Napaki minum. Setiap minungi minum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nareko panja siki akadeki alhamdulillah. Mero siki tambah bismillahirrahmanirrahim. Nareko pura si alhamdulillah. Ipatungka kero. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi pakai roh. Setiap aja ki minum ipatungka ke alhamdulillah. Insyaallah. Matu nareko ma puasa ki magala ki ma puasa. Isangnya magala ma puasa dina lobe. Kan kata lobe ma puasa. Pokoknya nape tate 10 elelena nih. De nagaga ni sepegau. De nagaga. Pokoknya iku suruh na saba anak sekolah iku suruh kada aja musuruh ka mama we ma puasa kaje De gaga na pegau. Maka dia mana aja na pele suruh kana yang penting ma puasa moko. Aja nu suruh yang penting ma puasa moko. Ya. Jamaah ini muliakan Allah. Tapi angkat tahu tu biasa ero, warun tu ero nana ero. Siapa tahu narekoan kanana ma puasa kuramalangi nalatu ni arawe magala mupa wading itu curiga letu ni asara tapi pokoknya lo mau magolo pokoknya masalah pegau wading curiga itu magi puruntu kanana makaro de kapan nih saya makadang kakak kemundrina waktu nama jene ro we katalu nih matali momo de kagak mesu wat katalu nih matali momo de kagak mesu kai minungi minungi runtu pak runtu ramalangi kadeka perlu curiga ye dari kau kan anak letu nih tate 5 atau 5 galak mau pal mak golo kadai siapa tahu minum dari mak jene ya. Oleh karena itulah untuk puasa ini tapakan jaki terakhir aku mundur kuncina ya nareko meloki untuk puasa ta magala ki ma puasa tegi monro kuncina okonyai upana manya ni
Asaba itu pakasiangi siagi kana pakasiang yena bawa posae mak benni panya ina pajaji. Ye kude nak benni dena jaji. Dari ko pasawaji. Itu dari ko temas sampanya kada nak benni nyata. Mende pita kabere mas sama Allah akbar napa ki mania. Dari ko majene ki isapu pi rupata napa ki mania. Ye ko mende kita namaraje pakai hiram napa ki mania. Labbaik Allahumma hajan dari ko haji. Labbaik Allahumma umratan dari ko umrah. Napa ki hirapi. Ye to si dari ko puasa mak benni panyai. Magi nak benni ne melo iya kate mania. Makanya dari korang malangi di kue masih ditanya kama perengerangi Pak Imadi perengerangi pada neki ma puasa baja. Nah ikut kan ada aba-aba makaro mana ni nawaitu sauma gadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala matto ila nanti tak nasabay sanginnya atau ati wakat tama puasa baja pasti lenerengi farlu na ramalan yetongi nakana punggala tala nari ko makada ki nakana punggala tala pokona tapasi betul tidak betul kue nari ko kata mannya mako matung-tung makaro insyaallah matu nari ko mapuase bajana de gaga paringarano kuan rewe de gaga paringarano kuan rewe asaba imi tu nama lupu tawi nari ko nengarangan rewe imi nama luputan dari ko si mata andre nengarang ya kude nengarang andre nama luput tawe jadi nari ko mania makaro insyaallah makanya berarti nama puasa betul nama galak jadi ko masih alhamdulillah di paringarangir mega itu bita rupana mania atau makaro masih je mega rupana iku bagai yase witaye bagai yase ye lain wita carana tu ko makada padanya ki ma puasa baja goramana ngi zaman kada insyaallah maka dekali itu ni anak tekwe insyaallah ni anak itu sih ke bagi aku bagian kesalahatan ini leto berarti anak tekro padanya ki ma puasa baja kude cawi leto itu mana aku kude cawi bagian kesalahatan ini bagi aku padanya ki ma puasa baja kude cawi kude cawi angka mana ada kude cawi ya tapi angka mau apa lele pada naki ma puasa banyak abu ana leto ibu anak mania abu ana jadi ya sengi mania puasa amakoni mania iku melo ki pala-pala ki makro pala naro nawaitu shauma gadin an adai fardhi ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala angka papa guna guru taye supaya ada gaga malupe mania iku hari pertama khususnya hari pertama manda me bani sulan karo ini mazhabnya Imam Malik wadingi mania sulan pertama hari pertama malam pertama peko cara temania wakat tama puasa siulan asona ulan ramalan ye taungi na karena pungalatala mana sulam memang ni magira temana sulan siapa tahu matu nariko hari berikutnya ya lupai untuk antisipasi itu mazhabnya Imam Malik nariki kompromi kangiro matu nariko pertama memang disulang tapi selanjutnya selalu kita berniat setiap malam zaman dimuliakan Allah tanna podo idi mana ki hadir nawaringi lampereng umur pungala taala nawaringi aja pejapang nawaringi cendingati pungala taala sehingga matu dari koramalangi angka ki si mata makit dakit dangi matung-tung beribadah tarawih tak puasa tak kemudian ibadah-ibadah yang lain sehingga sinina dosa-dosa tak nak dampengi pungala taala apa terende punggala taala derajata na putama ki surga pamasih na punggala taala mudah-mudahan ada manfaatnya wallahu muwaffiq lakum tariq wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.